والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami haram Islam, alhamdulillah jari ni kita niyo hajaman na to ini waktu long ta pagsukuan sin guru na to mulia amo indimi ilkato taniyo pagpatuntor sarta pengajian na isab sumpat sin pengajian asal deng angay yadto wala long ta napipinda ikataan bunga simpang iman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini na ganapan niya ni sabkato taniyo in pengajian serta pagpatuntong in at magpalukay tukbar pinuro na tukalatan wairun na rubay na intansya kutun na si Dr. Rahman wal yatufadal siya na tukuro maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Mauli mga palanggungan namo yari na isab kami ama sa ini humatud mamun pahadarat sing kamu sin pangaddian kabiaksahan sing kita niyo kawauntan niyo rinakalam si mahasud si mahatinggi damikian daing sadda sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga tayo mangut na mo manalam salam kami kaniyo halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tayo manguda kama impamukuhan yung simpangatayan taniyo umanok magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala salida hakasigpitan iwan hakahayangan tanto sadya mga tuwan suwayron ingku iwan singkuya. Mga tuwan masa na ito ini masa huling zaman, masa wainuun na nadiiban rasul pagkariyong kato taniyo na naikod na rin kato taniyo indun
sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus nin baita katu simahatu simahatingi iban ubus nin baita katu tani sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam in agamaini farman simahasu simahatingi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Cukup-cukupan, di nakarunahan ganapan, di nakarunahan pulihan. Doon na jakitan yung hapog iwan kuya biya sampai sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam lailuha kanahariha indum biada sinsawa sinadlaw ayaw pari masaway nadlaw ra misan indum masawara mga tuwan natin niya bang doon ko giwan kuyag umanong pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto sadya di manaw in ummat haulihan ini kalungay sila mamaugbog hajuko kalungay sila mamaugbog kugiwan kuya hakallam simahasut simahatinggi iban ha tiya sampai sinjunjungan tanim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamatay mamud na mo impalman sin Allah subhanahu wa ta'ala kaitaan kita ni maun pajunjungan tanim Rasul sallallahu alaihi wasallam fafirru ila Allah baita sila Nabi Muhammad papago ya sila maun patuhan nila Tuhan bang bisaraw ni pagpagoy ang kabukaan na ang pagpagoy may kabukaan sa ingan niya pagoy ka mo iin kabiyaksan na ito magpagoy biya na sinabi ang kapirigluhan in pagpagoy nituan may kapirigluhan sumaya na kita ni Mako lagi awla na tuod bang aw na kapirigluhan mga tuan yaribiyata sin Allah ta'ala fafirru ila Allah baitay sila ang Nabi Muhammad in syaitan manasat in syaitan mangakal in syaitan panipu kaya nga sa babian magkarunahan kita ni magmumus magkarunahan kita ni magmumus sin pangatayan buko ni mumusun badyo pagkaon paginom sa mumusun na to pangatayan na to papaguyon pakawayaan sin Allah Ta'ala sa babaon manasat in syaitan manasat dain ilal batili wadzul mana abbiti mana wagtawag pakabatilan mana wagtawag papaglaog ibang papaganyaya in Allah Ta'ala nanawagtawag ila silmi kafa nanawag-tawag pakahayangan bang panawag-tawag pakahayangan hug ilan kuya in masanyang halawang kuya dahil nga sa mabiyad to tayo mamud na mo yarim pawaita ka to taniyo si mahatso si mahatinggi hiyatud ka to taniyo sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam fafirru ila Allah baitay sila ang Nabi Muhammad in syaitan si syaitan iblis pamarintahan natin papamarintahan si iblis si bansintuta niya in pangatayan si manusia
Turayan mga tuan. Bang tanyo lihi kakaun. Ing kabayaan sintuhan palawang sinjantong tani. Kung iwan singkuyab, yanim pamaring ka iblis. Dahil sabi ito mga tuan. Number 1, biya tadi. In syaitan manawag-tawag. Pakabati na. Na magmumus kita ni. Magkarunahan maun. Magkarunahan maglain. Biya din yung dagbusin lain. Fafirru min ma'siyatillah ila ta'atillah wa ibadati. Paglain kamu. Mumusanin pangatayan niyo. Mumusanin ni pamumusin Tuhan niyo. Dahil hapag maksiat. Maun papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno yan. Makaminsan ang kapito. Makaminsan ang katahon. Makaminsan sinang kanuun. La. Bukon. Kataan sin masa. Kataan sin masa suway kita niusad dia. Maruhi nga pagmaksiyat. Umarat pamagtaat, iwan mag-ibadat, magtakipon pag Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay pagparoy aun aramala, pagpuas sin aramala, ubos na. Ampay ninituan. Aun aramala imanway, hakasan niyang iwan bukol, suway na kita niyo alawang sadya. Suway na kita niyo alawang pagmumut, maglain din ang maksiyat, pamagtaat iban magtakipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pini kaisa. Ikarwa. Papirlu ila Allah bitawbah. Papagulun kita niyo harap pa Tuhan, sumalugo, magtawbah. Magmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawat din nga sa sili-sili. Iman. Magsadya magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mangot na mo. Ako na to Adam. Yaring kabtangan niya, pangayok niya pa Tuhan. Malainkan bukod siya nagdusa. Nagkamali sa Diyos niya. Tiyo-tiyo sa Diyos sasaw. Aon sa Diyos na kumit niya, misti. Unin pamurong niya patuhan. Rabbana, o Tuhan na mo. Magmaaroy kami kayo. Mangayok kami kugiwan si Kuya. Nasakan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tayo mangod na mo. Kagunahan na to na masay ni dumad lang magmumus maglain pamagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawbatu sadita. Pagtawbat sa bunal-bunal. Bukun pagtawbat bunal, pagubos bukun na sa bunal. Paano sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Mga anak Apo Adam, pagtawad ka. Sanggupan nilang pa Allah subhanahu wa ta'ala simpagtawad. Di nabalik kaning kamalian, di nabalik kaning kasaan. Ba't
Sebab mga tuan dua rin ni alok na tuwin. Bang bukun duum adlaw. Bang bukun mangi marayaw. Bang bukun mahamut mabahu. Inna sabot yadto. Kakilahan sintaw kata. Bang bukun surga nalka. Bang bukun kasigpitan kasanya. Mga tuan, inbal iman. Doon sila kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Di ta kakausan mumusunin kang kita. Bang kita di magpatawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakarunahan na to na mga tuan, nagtabang na itong katantan biyahon, international nagtabang. Global nagtabang. Habok na kuman hindi makapagtawang. Universal di na. Sa law na international, global nagtabang. Sa gaman tuan timaw di problema. Bangkias ulayan na nagtawangin international, wala na si Manyang, magkamunahan kita yung hambok na din kumabang. Tatabangan sin nagpapanjari ha international. Tatabangan sin nagpapanjari sin langit ibang lupa yung kamunahan na ito tatabangan. Uno yan tuan, iban kuya. May wala kiyukuyakan yung tawa masalat to. Kiyukuyakan siya, kuya magmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabihat ko, Fafirru ilallah, yani ilat tawbah. Fafirru ilallahi bittawbati sadiqah. Pag nain kamu pakabayaan sila Allah ta'ala, sin pagtawad sa undan-undan. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Yatim Palman si Maha Suci Maha Tinggi pajunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam magkarunahan na umat kay napusan. Bago ikaw pataw lingugda. Bago ikaw paulayaw lingugda. Napakain na ni Maui, nakapabuyan aon, napawi na kao pabiyayta sila Allah subhanahu wa ta'ala. Igna kao, nga pagmaksiyat, maun pamagtaat, patuhan iba mag-ibadat, iwan ko yan. Amo yan ba rin pagpapago yan? Mihago ikaw pahula masan niya. Pag-ubusin ikaw, yaas tulanda, yung walanda, biya na kao sinulak niya ako. Na, mga tuan, amat hindi takakutan niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bunga sin pag-iman, magoy manusia, daing hamangi, maun pamarayaw. Magpinday manusia, daing hamarayaw, maun pasarayaw-rayaw. Fafirru min anfusikum. Nah, amin ni maun ni. Bago kamu. Bago ikaw, di ngabaran mo. Hindi ka gimagoy ko rin ngabaran mo. Gilingon tanimbaran na ito. Bang uno na, hindi ubuhan na ito, ngabaran na ito, dumi manadlaw. Sa kalililingon na ito, magbubusan dyan, sinjambangan na ito. Sumping-sumping yung biubuhan. Sumping-sumping plastik biubuhan. Sumping-sumping bukun plastik biubuhan pa, kaya kalangan pa. Nagkakalang yung mga nag-ipat sumping. Kaya kalangan yung tao. Kaya kalangan yung sumping. Kaya kalangan yung niya. Baran niya. Na mga tuhan. Bukun pahat kalangan natin baran na to. Dan sumagawa. Magsadya kita niyo. Maguyimbaran ding habaran. Bangin liling tanyo imbaran tanyo yaun.
bukun habutang kabayaan sin Allah Ta'ala mahui imbaran dengan baran. Harap na pagkain mahui imbaran dengan baran, harap dapat nagpapanjari habaran. May tayad to sabab nagipatin tao-tao. Nagipatin tao mangi-mangi. Na ipatun na to imbaran na to siniipatan kabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito mga tuwan, apabila yung tao miyarahuin na naglain na pakabayaan sin Allah Ta'ala, kuyag, intao ya hakni bang nakakaon na kiuyaran na yung pangasuho uno naman yung kiuyaran tao sadya kimaunin kimuyag da yung kakaon kiyaon niya kimuyag da yung tagdapusin pagkaon kiyaon niya dahil nga sabab yan yari yung pamungusin tao magkakaon. Bismillah. Maaddat hatagda po sin pagkaon. Bukon siya tagda po sin pagkaon. Pag-ubos niya kimaon, alhamdulillah, piyagandatan niya. Iniyan tuwan. Iman sin niya. Iniyan tuwan, ar-rida, ingkuyag. Sa lago-lago ni matdihil sin Allah Ta'ala. Buku ni malagbu nikmat diri hilang sin Tuhan makusog. Kala sin si buku. Amura kumana pangita kintaw bihaon. Intaw mataw sila mo na masanyang. Yan, napangita na to. Katuntumon na to Tuhan. Aon nagkikita duwang din katutan. Kapangita na to, imataw sin amo na masanyang. Imatawag kawasa mo ni masanya sa mga Tuhan apabila imatawag sin yan imatawag kawasa yan wala doon yung kakuyagan kaniya sin Allah Ta'ala iwan wala siya kimuya kakabayaan sin Tuhan mga Tuhan lawan opposite yan dahil nga sa gatu yarireta kato taniw sin mga sila halul akal bayan buddiman ar-rida ni'matul kubra nikmat sa lago-lago pingkuya hawa mo nakabutan yan fisudu halaw sing jantung ako ninatay na dahil nga sabi ito mga Tuhan magkarunahan kita ng biyeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin piyaweta pajunjungan kadu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkuyan nikmat sa lago-lago na maroy na kita nuring hakuyag simpag maksiat maun pakuyag kabayaan sin Allah Ta'ala nikmat sa lago-lago kaya sabihan yarin pamulong si mga tao ar-rida pid dunya ingkuyag mulaw neriha dunya sa pantun sa sakatan maghatod kay mo pakatan mamaksurun mo riya dunyeng sa sakatan po ang inya riya dunya ini wala sa sakatan mangi utag na riya dunya ini sa sakatan mapasok bihawon tuan sa sakatan makakuyag mahagbot mapasok magpipi na kumarbot mapasok aunda na nikmat sa lago-lago dahil nga sa mabyan tayo mangudna mo banging kita nagsadya riya dunya ini temporary kita riya dunya nang laway-laway kita riya dunya nagsadya kita sing kakuyagan aon sadya sin Allah Ta'ala amin biyutaw niya sa dyan ko giwang kuyag walawang sinjanto niya aon ni sadya sin Allah Ta'ala kanina makakuyag Tuhan bukod na kayo nagsadya ikaw na yung pinagsadyahan uno yan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam a'dadtu li ibadi pinagsadyahan ko imang
sadda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam piyagsaddihan sila Allah Ta'ala yung mga ipon niya. Yaun kanila yung kugiwang kuyab talaban lirid Allah pinuhun nila piyagsansaan nila yung kuyab hinang nila Allah Subhanahu wa Ta'ala piyagsaddihan sila Allah Ta'ala laming kakuyagan day diha dunya ini baca babing kakuyagan diha dunya ini way comparison nyari mo ikakumpir ang kakuyagan adlaw ka na way sabanding laung si mga silang di mo ikasabanding yung kuyag mo riha dunya iwan sing kuyag biyayta sila Allah Ta'ala adlaw ka na ulo yan a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at way pakikita hindi nagkikita intaw ha yung monitor sinto ya update sinto yung badyo ka man pantalon ka man pantalon masigpit pantalon ginis-tenis style amon tiniurusin tao magpina-pinadatuan di na makakuyag gay mo badyo amurad tini jatakaan sintaw badyo pirit badyo na sintaw badyo nagnulungamang badyo na sintaw badyo simbata-bata badyo na sintaw maas Tadbirullah impiyag saddihan sinallahu ta'ala mga tao nag-ibadat halong kuyag di hababaw singgumi beta sindundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam mala aynun ra'at way pakikita sindua mata wala udunun sami'at wala parurunug maka kuyag saan mga tol misalnya hat beta sintaw au nalong ni dupuni sa den number ini dupuni sa den letter ini W das kung kakitaan mo na yato yung katantaan kung wanday daw hindi tayo nituhan lami makakuya piyagsadya bukod na ikaw nagsadya ikaw na yung piyagsadyahan bang mayan doon kawa kondisyon beta kung bimansing kuya kaya sabihan papirru ilallah tangkis na kamu pakabayaan sinallahu ta'ala ay na kamu tumangkis pakabayaan sin layon aum dua layon nyari katutan ni uno ba yan tuan layon habuuk nafsu layon habuuk syahwat amo na yung destroyer ang mga madya na masanap manglara sa kawat tuan bang yaw ni kuyag pakukos dakulak tayo mangod nyo inkuyag arrida fid dunya inkuyag laung nyari dunya yuaddi ila na'imin wa sururin fil akhirah maghatod kaniya yan panikmatiman kakuyagan hadlaw ka na ka na kuyagan nakakantuan sinsubdivision hadlaw ka na ka na naglalagin tawran di sin executing subdivision nainadlaw ka na executive pa yan superlative ka yan bukon lawi rin ito wala na kalamod haplan paginangon si mga tao maingat magplan maginang building diyaw impyag sadya sinallahu ta'ala ang mga tao makuyag na hindi siyo yan dahita muna masa sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam tao Makkah al-muhajirin pagikarwa al-ansar kung dahita sinallahu ta'ala kanila as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu Turayan tuan nah inkuyag hakabayaan sinallahu ta'ala ghidha'ul arwah wal qulub
pagpasanyang ikasanyang sinyawalihan iban sin pangatayan kabuhianan biasa kaula-ula pagkaon ibang patinom sinyawa iban sin pangatayan in kuyag dengan Allah subhanahu wa ta'ala na kuyag na tudi mga tuan diaman na pag-umusin kuyag diaman bantana ang paing kuyag dengan Allah ta'ala bukun banda lasa hingga sabab dan bang aun na kuyag aun na lasa bang aun na lasa aun na kuyag amo yan yung kagunahan mga tuan maka kuyag hindi ka tutanyotin Allah ta'ala nikmat yari hababaw singgung sa inlani makakuyag amo na inadlaw ka na sa sakatan na to na yan insyaAllah ta'ala harapatlaw ka na nasakalin sa sakatan na to dari sikat-sikat yung sikat-sikat yun na mga iriya si mga Muslim mga umakad burus ang pasilaw kung marayang pagulong kapakpakan di ikaw makakatawa sa wag hipusinha tuan na yadto deta kato tani uno indayaw singkuyag di hababaw singkong indayaw pa singkuyag di hababaw singkong deta di pangadian na to ini at tahabu pillah ingkuyag di adunya mahinang sabab si kapaglasan nabubutukin tuan dahil nga sabab yan siabot si mahasud si mahatinggi hadisul kuj kana qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbi wajabat mahabbati lil mutahabbinat wajabat mahabbati lil mutahabbinat subay ko tuod kalasahan ko tuod yung mga sila namutok inla sa iwan kuyag harakan nanistat mga tuan aon iwan way kuyag dak bihaon aon astul way astul wajabat mahabbati lil mutahabbinat subay ko tuod kalasahan palman sinallahu subhanahu wa ta'ala kalasahan ko tuod yung mga sila halaw ko iwan kuyag naglasa ka yan ay manok sin naglalasa ubos mini tanda bukod na paglasa ulo pa yung mga tuwanin siya po wajabat mahabbati al-mutajalisina fi matan kalasahan ko di mga sila naglingkod-lingkod akabayan dahil nga sa rabian mga tuwan bangyaon halaw sinjantong na tuwing kung gibang kuyag katangkisan na tuwing mga ini kaysa di na tuwing maramag alupin mga tawin mujalasatu ahli al-ashraf ay kauluma magpun-pun maglingkod-lingkod ang mga tao mangi tao mangi ay kauluma maglingkod-lingkod delikado ikarua iyakum ayaw kamutun hali kamutun mujalasatu ahlil mufsidin aming mga tao manglulubusin sarasin Tuhan sarasin tao lumuhunda sarasin Tuhan lumuhunda ingkataan lumuri kapag lagi biyaw ingkataan lumu amo na ni kapag lagi lubu bay amo na ni kausaha lubu tao amo na ni kabaksin kataan sin lubu kataan sin mangi amo na ni karayawa masalat in Allah Ta'ala nagpara Nabi Iban Rasul pasalan sadya sin nikmat sa lagu-lagu makakuyag hindi nga Tuhan yari hadunya iwan adlaw akhirat labi awla ni adlaw akhirat labi makakuyag dahil sa bagyan mga Tuhan
imbalut sinni mata umat ini wala mandunin ko gibang kuyat napakai pihak maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarua iyakum kaya pagali kita ni mujanasatu ahli dalalah. Ahli dalal ay kamu maglingkod-lingkod ang mga tao himihinang singkalawan nang jujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ulo pa mga tuan recommendation na kato ibta'idu layo sadya kamu an asbabid darar wal halak layo sadya kamu tangkis kamu dahil mahinang sabab sin makamudarat kaninyo maiging paglasa maiging kugibang kuyan makadto kamu pagkahinaan iwan pagkarbinsanaan iwan pagkasipuan mga tuhan bang wala doon kugiwan kuyan kabayaan sintuan magsipugin tao iwan sintaw sipugun sintaw pagkahinat yaw kuwanin tao masipug ng pagkahinya sipugun sin maasin anak sipugun sin anak imaat sipugun sin nakurain rakyat sipugun sin raayatin nakura ang parit man dari magsipug maglasa mga tuhan bang wala doon yung kuyag kabayaan sin Allah Ta'ala nagtatalin tao sipugun ng pagkahinya dahil nga sa pagbihan mga tuhan niya rin natin si Rasul sallallahu alaihi wasallam katong kanina ورد في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب bukunin tau kanarun bukunin tau maisu bukun tau yang maisu bukun siya yang hiru apabila intau yan diuwalan yastulan tau yastulan ununo in astul niya tiw iniyayat tumukun sa intau maisog intau kanarul amin tau yastulan sa wala niya tiwin pag astul niya hakabtangan wala na tiwi wala na siya nagkabtang mani hiron tau yan patuhan amon intau maisog hamasan natin ni mga tuan wala man duning kung kabayaan sin Allah Ta'ala kuyaran tao makapanipo nga pagkain niya sipukun ko daw long ni manong siya tuan ayaw yahita sina bukunin maisog amin tao ang kaastulan niya magtuy bahom niya magtuy sipukun niya sa tao maisog alladhi yamliku nafsahu indal ghadab amun tau yastulan wala niya kaya tuwing pagastul niya hiru siya pa Allah subhanahu wa ta'ala kakuyakan siya si mahasud si bahatin ay mo tuan lang sa ninaktul mo haswaram mo hapikilan mo hapil mo haaksyon mo ayaw isda kaya sabihan niya riwayat sin Allah Ta'ala ayat Firman sin Allah Ta'ala surat Al-Imran ati Allah pagtaat sa kamu war rasula iwan para rasul niyo pagtaatin yung rasul niyo laraat si Tuhan maghatod nung kani puna mindayaw hindi aksin Tuhan bukon ordinary taon bukon kita rin nagpi tuhunggal da mahasud si Allah inagpi yaw nagatod mereka di pagtaatan na bang natunahin ang induayad to hugiman singkuyag la'allakum turhamun mahinang sabab kalasahan kamu situ mahinang sabab maglasaliasa kamu mahinang sabab di kamu mabaya simmangi ing kabayaan na to sa jabarayaw ang panasiumpatan jimpaman sin Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum mag-usos kamu mag-ibadat pa Tuhan bukod mag-usos kamu magpatawran si hindi kamu nahan mag-usos magpatawran si Matimbiyata sin Allah Ta'ala, impag na mag-usaha, kung mag-usos.
famsu fi manakibiha. Panaw sadya kamu yari hababang singgom niya, ikaddakat, kanyong panawan niyo, lilingan niyo, haw ni malayo pagtanuman, haw ni malayo pag-usahan. Ampay magtagipon patuhan, magpasod sim kuyag, panaw sim pangatayan, umanok sim pagtagipon patuhan, wasyari'u ila magpirati, mag-usos mga tuhan. Bangkaw na luwi bihaw na asin, na pag-usahan. Nagkangi, manjari mo na rin kubiro na ruway nga law. Sa ibadat mga tuwan di na, bang wala na ibadat simbiha, unway na, ubus para kala. Wasyari'u ila magpiratim ni Rabbikum. Pag-usos kamu, himinang sininang, bang niyo mahinang, hikakuyag ka niyo sinallahu ta'ala. Ampurong kamu, maiging dosa niyo. Nangihinang sintaw, amasa na ito yung dadabos. Maka, lamin pagukong kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, uning garanti sinallahu ta'ala mga tuyan. Wajan natin arduha. In surga kaya takama kanila sinallahu ta'ala. Sabab, kaya takamaan sila kaya kuyakan nila ninang. Arduha, in ablang niya sa Jawa, penawa. Kaagis samawati wal ard. Biyak sin ablang sin langit tibat silupa. Magpapataw din tao sin sukuran niya rin hababaw sin bumi. Na yung sukuran tahat daw suwa mga tuwa. Mag-uso sa kita pahinang marayaw. Makakuyag. Indihil, dirihilan katutan yung sinallahu subhanahu. Ang panasiyabot sinallahu ta'ala indayaw sinsipat si mga bariman. Uno yan mga tuwan, ininangyan. Uiddat lil muttaqin, piyagsadya na mo mga sila bariman. Amoin muttaqin, immuttaqin, himinang sinda akan nalong puyag. Lumayo siliangan bukahamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa mabiyaring bariman, bang mong manok na kapagtagipon sintuhan makuyag. Ibukong bariman, maastun. Na mga Tuhan, ang panay sa kita nubiyataan sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat. Sipat na si mga tao pasulwa. Alladhina yunfikuna amwalahum. Alladhina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Amin mga sila naglawag sinusaha. Ampa sila makatunay simpak napaka. Pag napaka, harwa kahalan. Fisyiddati warraka. Magnapaka sila, harwa kahalan. Kahalan masanyang, makapagnapaka. Kahalan, halaw kayo halaan, makapagnapaka. Masana to ini, harwa ini, tiyang kisang kita. Yunfikuna amwalahum fisyarra'i wad-dharra. Nagnapaka sila, sinalita nila. Hakasigpitan, iba na kaayangan. Unim maksud, talaban lirimardatillah. Ampa nila madawhat, ingko kiwansing kuyag sinallahu ta'ala. Bukon kuyag nila patao, bukon kuyag sintaunon kanila. Bukon kuyag alam niya, amuinin to mangdirihin. Amuinin to mangrawukon, lawan niya to. Sa kuyag kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Yatin jipat nila mo. Wal kazimin al-ghayza. Iban, inastol nila rin nila ito, inastol nila. Astol nila pamayuan nila rin. Astol nila lang sinatay nila rin. Maita, ada ka na syaitan. Piastol sila. Sabab di kagunahan ni magastol. Ikasul nga, biyarikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu, la tardab, wala kayo jannah. Ay sadya kawastulan. Ay sadya kawastulan. Naunin ay ako. Pagpakuyag sadya ka, kuyag sadya. Kayo mo yung suluwa. Pagsadyahan ko. Inluhay tuhan. Sahlun wa muyassarun. Maluhay, iban sa luhay-luhay sa. Kaya unitan kita nyo masalat. Yan mga tuhan. Wal qadimin al-ghayza. Uno pa. Wal afina ninnas. Iman mga ngampun. Dia nga sabihan niya rin hadis yung dudungan tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Turi mahinang si mga sila bukun bariman. Tu para kala di mahinangin tu ini bang bukun da bariman. Bang bukun da makugiwan makuya ginatay nila. Kaunitan ni nila ngayon. Ngayon kan malumay. Nauno yan. Tu timan harama. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggihil ka tao mangi kasudahan kayo. Ayaw pa yan, mangi na kasudahan. Isa ni Mario kasudahan, di namang dilin tao. Subay aong bayan. Subay aong gulalan. Ay, kung ano, nakamatog na kita nagdihidim saan siya makayan mga tingkyo. Ay, kung magtingkyo at tao, subay harap patuhan. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ingkata ng pamong si mga bariman, di mamudi pa tao. Hintaw yaw sumukat, pudihan yung mesab kita lang na, kung tao ko, ganarula kung tao yan. Mga bariman, yung pamong nila, wakalu, alhamdulillahilladzi hadana. Ingkatan, pamudi-pudi, intupon pudihon, bukon taon pudihon. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Siya nagpapanjari ka ito. Hasabab niya, kita nakawatok kita pa hidayat niya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bang bukon dahil hatawasya sinduhan. Kaya panduan yung pangatayan ta. Napatudyo mong pakabayan. Di kita niyong mabiyahay ni. Di ko mahinang ganarul. Di ko mahinang tao. Maraya. Na. Uno pa yan mga tuwan. Watasil man kata, intaw mamugto na kayo paglasya, masuk kayo may malayo, unong tuwat may mambukon, ay mubugto ay suko mo mga kanila. Paksari na naman tumagbugto sin kanila, bang manin suko murid mabugto pahadarat, si mahasot si mahatinggi, mga dapat hawiripen kanila. Ito ni Karwa. Ngayon ka ito, wata po ang mga laman. Pagmaapa ni pagmaapo ng mga. Ikaw ang nagdusa pag mamaap na ka. Ikaw ang nagpiagdusahan pag pamaap na ka. Into ini kamunitan tao minang bangbukon namin mga tao mamaya singkat kuyakan ng hawa ko subhanahu wa ta'ala. Hisiyo sila lang. Way pangkat. Kukulan na yung pangkat. Di nakakunan yung pangkat yan ang masalat. So way na pangkat mga tuwan. Unong beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamahuli. Hadisun sahih. Man qadmal ghaizan. Hisiu sin tao makapukpuk. Sindugal niya. Wa huwa qadirun an yunaffizahu. Sin kausan ng dugal niya. Hilaus. Sa hasabab sadya. Nakatuntum siya singko kibang kuyad, nakatuntum siya unlami marayaw bang di nilaos, bang di na itunay. Da'allahu ala ru'usil khalaik. Tawaron siya sinallahu ta'ala isa-isa niya, ngam niya, inam niya. Kaya sabdan Tuhan, ay naku magpatawa ka tao rin. Ang tanong na ulat tiyaging kulalan ko. May tawala tiyakin dahil ko. Tawaron na ka o hadlaw ka na ka na. Intaw nagnapaka. Pakabayaan sintuhan. Bukon kabayaan sintang. Intaw piyagmura niya. Kabayaan silang mahuta. Nawala na siya miyaya sa samputan sintang. Daw ala ruusil khalai. Tawaron siya. Yaunin mahadyan na katal. Dia dunia ini, ang nag-graduate anak sintao, ang patawonin ang maiwan sinina, magbutang medal, sabab medal sin anak niya rin dunia ini, nakakawaumbul hamo, inali sintao niya. Way kulaw niya kiyan na naman. Mga nagdili kakwalo pa, floating siya. Hadlaw susungon tuwan, lawin tayo rin niya. Sabab bukun na tauron sa damog kauman niya, ala ruusil khalaib. Mahadya na mataw. Kawagun siya. Huwag ihanda yaw. Uno pa. Dawa na ruusil khalaik hatta yukhayyarahu.
Sehingga papiun siya sinallahu ta'ala minal hurul ain. Papiun siya sinallahu ta'ala hat babae malingkat. Dengan sama biar dia dunia ini, aunda saan babae malingkat sa bukong kata. Amun malingkat si biyaita sin Tuhan. Ampai malingkat biyaita sin mata natu, biyaita sin pikiran natu, biyaita sin kita natu, aun waktu bukunya malingkat. Saya rin biyaita sin Allah Ta'ala. Papiun siya rin hauruli. Yujawijuhu minha ma sya. Papiun siya sin kabayaan niya. Aturayan mga Tuhan. Hinda siyang papiun amin mga tao halawang kuyak nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lawi aw lamin diyaw. Yumpikuna pisyallai wa dharra wal qadimin al ghayda wal aafina anin nar wallahu yuhibbul muhsinin. Turayan tayo mangudam. Banglaw mo kiyuan ko sindiha dunia ini temporarya. Amat mga Tuhan, imbay tak kato tanyuriha pengajian na ito. Kaya nga sa babiyad ito, mga tayo mangod na mo. Oo, na ito yung pangatayan na ito. Bang, aung kiyakuyaran na ito diha dunia ini. Hantarasin kita niyo magkahi. Lagi makakuyan, imbay tak sinallahu subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Kaya nga sa babiyad ito, praktison na ito ninatay na ito. Riningon na tunay na tayo na ito, kumuyag kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin way pakikita na ito. Amad, sa amad ito. Mala aynun ra'at. Wala udunun samiat. Pakuyag na kita ni Wadto. Way pariurungo. Way pakikita. Ingkatan niya riha dunya ini. Yang patag na pia kita dito haulaan sa paket to. Manjari na kita unsim masa na to ini. Mga Tuhan, nakauning baita ka to tanyo sin Allah Ta'ala. Habay ta sinjundungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mga Tuhan, murah-murahan patuntungan na mo dito yung pangadyan. Uuhon na ito yung pangatayan na to. Mumusun na tinatay na to, papagmumus kabayaan sin Tuhan. Hugi ang kuya. Iban mumusun na to yung nalakapo na to. Batuay lihan di matong katandasan na umatin. Mumusun na to, bangmaan kita niyo makapas sa tatandasan. Iban sila nakapo na to. Iban sin suring sainsing na to. Makapas sila, iban sin kita niyo. At tatandasan sila Allah Ta'ala. Hasabab sadya singko, iban kuyan. Imalup kita niyo, pakabayaan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tub-tub na sa dalito mga tayo mangudnamo. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله يدنا pengajian sing kita niyo dari magunga sin pag-iman. Murahan nakakusok kita niyo rin mga pungayan ito insyaAllah. Amoy marana ito magdundang panon halongan sin kahuwi na ito ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At taamoy jaga-kato taniyo sin ikarayaw dahil di bawaw sin kumini insyaAllah. Murah-murahan pagkaradyaan sin kita niyo masing-masing insyaAllah. Tukbal na mo kasila sa mga kanyupatan na minimalok ka mo waktu ini. Di na ako mag-taki-takilong tawang hisiyo buat malingkan lapay na kamukataan. Dahil hindi naman lauman sin sambuanga ini pa kapuan madto pabungaw tawi-tawi pasitang kayed to mga kataw-tay manghuran na mo wala nagbati laol long ta ini masing-masing dari katut taniyo himinang pasupatan sin sila Tuhan Rabbul Alamin. Insyaallah in kami ini amoy pasampay sa sin amanat niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian pa basilan palupasog
demikian dari salam doa akan yukatan mga kataw mahuran mari pakasuukan sing kita niyo hula buat na rin hula sing kita sa Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei iban na sing kaibanan namin tiap-tiap kaya bubutangan si mga kataw mahuran sing kita niyo long ta amoy in simusumpat katutan niyo yung madya kasing programa sing kita niyo. Alhamdulillah, mari pa hula Arab, mari pa ini hula Islam, katantan na kauno na nakabutang yung mga kataw mahuran, salam doa kanyo katantan, murah-murahan, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nang nato ini, serta amuin mainang nato ini long ta ini hambuk ng mga sumaksi katutan niyo. Haadlaw ka na insyaAllah subhanahu wa ta'ala karena malini hinang ini na pagkala sa lagu-lagu sababi mga kamuyan longta amuyin imihinang pagsupatan marikamo supaya sadya makalamod sin pagkala ini na abi adadaan kamuin biya mga namisarahan di majlis ini sabab lamod kamu sin katantan amuyin dimirhil pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan madawat na to yan to kaadlaw manakana bihad to na sadya itukbal ko pagulong na itong balikin microphone amoy magkatang kato tanyo sa pengajian na to kawak yun insyaallah na demikian mga kataw mahuran in pagpulong tabang in pagtukuti-ukuhi na inyad to ikapalaan si mahugat, ikapaluhay si mahunit, ikapasuog si malayo, na murah-murahan, magta-ulit-tiya ulit kita niyo, magtukuti-ulit kita niyo, at sabab, paunahan na to, para kala biya sinihinang na to ini, ni makapasampay kita niyo, pa mga kataw mahuran na to, aming kauunahan, ini pasampay na sa lugay roon yung pagtukuti-ukuhi na insyaAllah subhanahu wa ta'ala yung tatabangan din kanyo ganap mangganap damit yan yung tatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala biyaday sa bado ganap mangganap na sabab sin pagtukuti-ukuhi sing kita nyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya Rabbal Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.